Ia au te follow for fa tala fa tu Samoa lau mai mo ngale dei foi vaenga o le afia vi na u fitu minute o te dei le July 5. E le toi fa o winda fo o le tu fa wa lau Blue TV e se fo o le porkalame. Ia o le sports Talanoa po le fa soa Talanoa i ta alonga. So o se tu inga ta alonga lava o mea sa tu pule nava yaso mai se fo o le weekend o ta alonga pare fia ga yai le lalolangi mai se ta tu tu. Ia, fia fa ilo anto le manto fa tasi ma manto no fo tolu. Lunga o le tanto porkalame nei. Ia, o le fa soa i ta alonga ia po le sports Talanoa le Blue TV. Ia, ma le fionga i le Toleafoa Andy Aiolupo o ia fo o le pristine o tamatuai o le manu Samoa. Ia, i le tuka vale, ia, me se fo o le fionga ia Aumua to o vaenga. Ia, le fo wavano mai, a wasa tato fa soa tu sai. Ia, o ta alonga na pale fianga ia ile nei fo weekend, o te lor to te le sa le o e whai ngā luenga. E o ai ngei meor ka po inga o ka alonga ai viri mai ai. Ai a whai a inga fo ila, o i le fia le whinga roa. O i o lea. Ia, mataro patori lua vase lua lau fionga tole fo, se pare whika Aumua. Malo, asiata malo fo i Aumua ni. A fonga me fo i man mai mo mai Samoa. Ia, talo fatu, asiata me se foi le. Ta po inga maru fo ta to tu Samoa, ia malo le. So mo malangi ma. Ia, tātou te wha, tau whi whaatalo whaileanga le rei o tātou matai siri le langi. Au te rei whaafisiri na ia uso nei, a po tulau fo isu afa pena mai le la uta po inga misi fo i penga lolo. Ia, mo na whaafitaia tātou company lango sua, misi fo i sponsors o le tātou por club, le major sponsors at Tasi Market. Ia, misi fo lango sua ino le tātou por club nei. Pacific40 ma le talo for voucher, le ngata fo i leo le ColourShop se mata fele. Samoa Tourism Authority, ia, ngata i lea. Ole, au unanga ale Maota Samoa Civil Station si vai tele fa pele tu sala matiu enterprises il motele sala fai i manisi o tatou company la soa ai e a mai le weekend yeli e le lua fo i anga i le ilo kupe na lua le weekend Manga ia fo le weekend tam maka ka longa ka ko manu mani. Family inga fo ia maka ia ma mi se ka point. Malo, se taimi tato e mati le ta longa ai au mua mai le weekend la sara nafi. Ia, mon via fa aftai, ia siata. Le turanga la to ia le weekend e pe li fa fo ia e fa telefon ta longa ai. Ia, awa fo ia le e mata ma fa pena fo ta po ia fo ia ni si fo alum fa na uro fa pena ta. I so sta longa le weekend. Malo fa vitai. To tere la to fa talo fan tu bo ma pa anga mai al tato por kala me le yor wa ya ri ngau so ku me li e se to tere la to wa na tusi mai ma fa tai me le tato por kala me se fo yo le to fa wa e na ya face por kala me fa pe nei ya ina ia tato fa swai ai e ira fa visili ku fa visili ko ya lu avion ai tato tere ka tera me fa solo tato tere no ole a se lu va igale nei taimi wa nga ngo fo la va ke le fongi o soa e ia ka alonga mai le tau foi vai tau ngaru ka mo mai ma pe fa pe mo vai ke mi ngale wa ya o soa e wa highlight duma mai ke mi fo yo le tau a fo nei mo social media la so u ngalo o mo amata mai ia o siringa fa tai uma to ele yo mo telefone io au e fai vo ya tala sia te matau tia fo ya me ku la mai ku ngol malai se yo ma ko voi kai o nga fusu o kula fo sangi ku yo so yo sa ku e mo klo we ku ma ya o le tulanga na i na so mato tata no foi mato se fa fikai o le i ke fo ngi na au ai ke le la usa Spain ke le fo ya le yo ia pero tulanga na lo fa sili sia yo ala o vioga to e kau pia pe sa mo mai ma we pe mo Ko le mele pe kau aka pe kwa fe ko ma fo. Wa pe o sola ia wa le fai ka ngongi va pe vai kau ngi o swing ole mo me o Facebook mo me no wingi o ke fe e mo wa ngalis ia wa pe wa mo ka ngo vule le ia lo winga ngale wa ku ar me lunga ka ngo ma ia o ke fi wala so ma pe fi wala se o ke wa mo ri anga o la no ma ke fi wala so le o me ka ko fongo ia le o mi ange ke fongo ia ka mama o te la longa sili atu le masau o le tau fa nga no le social media nga po pe fa pe nga o social media so la o le fai kala
Mo mea ngil fai kala ma le limu. O le kwa va vea o le volcan. Ai tate pai wala nga ele to na male laina ka ke ka ule halu I falo ai o asoia o le mako ki ngai ngai so ki vi maka ko ka ro ngari o le monia ya ar ka milangi Ia o le swinga suia ia I kulanga o mea a whaingo ngai oinga fo I le o le te tau tu lia no sau no ngai mere na fa mai nei ya fati tai ngai o mo muri anga mo maua o le ale wingo lo sau no maua tu runga no malai po le o le ale Awa ke whakula kala o ka mangi e maua kua o le e moi la ka pi ai la ka pi ia kora ai fa ia pi ia me ma ke kala ngo ia Mo le la ka pi ne o mai le esa ele no maua ai mai le mimilo vai ra sia le mea komua nga le ke len fane ko I ka ko au vai ke o menge o ke fo a so la ya mako ioi nga sa no to ale halu ele e mo pole se maua ioi a mele I ai mo aka mo wa ngari aka mo fo malo va to tele ia I ungo cha longa sambo mo wina ile fai ungo le vaso de tene ai mi se for weekend na alena ma vai antu na nafi ai tato tele yo antu le mano longa il tato so cha inga ma suyo le tato to Samoa mai Samoa ole highlight la vai e se mai ni so cha longa la kapi champigny la au soka ta mai ta ile polala la fu au nga peki Spain le di la le fai nga no ka o Spain ma tu ko ile ta pe o po o ile ora no ko po ile manu malo ya I Spain foi kana mo lo le piki a o le angi ai nga lo ni ai nga lo le ni fa yang maruru foi au o le me watu puila au ele ya ro ka no mai po na se me watu mo fa chili o le o telefone no mo mato a peta ele I sco ya na la o mangu foi ku ya o ko wa fa kamana ai ave masi au Spain ya se ngai fa mo dia inga fo sia ku uranga la fo sa ke fa fika u di sa fe ngai fo male au soka a Spain ya o le la u fi Spain nanga ko ke o la ko tene le le yo mai de tournament ya le la wa fa fi kai fa ngai ro fu ile yo mai ni ka a o le se u sa ma fa mai la do ki ko fa ya ku alo ka vai aku ia isi au vai nga ka alu mai au ri maku ku ali ki ya maku ali ngai ro fa la te longa ole se sila la le scoa le na le la to fa te par mo ergin sa pai ke ale ko ia ele o mai mata to te le ma ngavili mai ia kala ngoi ia e ka mo maru mo au ru mo au do ke piki mai pe ka mai kinga ele ko kongwangi me a mai ka mai kinga mai ka fa o I me le wo kapis nothing thing inga a ko malo ia ole au na mai engelang ole au fiti pa wala me o ke fa ia ko fa ia se ka waka mai le camera li so pa wa fa tu fa u le pine ola la kula ngal ka longa malo ola sa wa ia ola malo wa me pinge ini pingo fie ia wale o polisi kolu fa ka usanga ma tango fie polisi au na la wolunga la to mo fa ngai wi fo ina le mo sala to pine ole au Australia manaya na faya ina Australia so engole tu tolu mo tu fa po le bronze medal le sa fa to ila le au mai Sweden lua anga ile le tau ai ta sila le ta no manaya ai nga fu nga sa wala onele se so final le nga a o fu ile I semi finals o inga o fa ka o ko mai ile au e afo manu malo le nga vai le au le a Sweden le o se au kamu fa le se au fu le tele na lu lunga iso nga champigny ai a fu le au le nga ka alo ma Spain Netherlands ni o le kamanga lunga ai na ma fai Spain ku so nga fu ya ila uia a le la ma kwa patulu a mele ngai ka nga ia asiakan ka ukia ia se usila sila o me ke nga ia mo vai ai ele kusa mo sila sia aka vai lang mumu a ver que malo lang mo esa la plan ka esa la va el mumu
Tatu malolonga. Voi mai. Tatu sa ile tu Samoa pe alo stand by mai su le tatu to Samoa mai Samoa mo stand to updates. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacific Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengal mo vine kwai. Amang yo kolos fanga mo makulong talo fakal choy sa repay los fanga yo chamisina. Sorry, if you po. Ah, sorry. Ang amin kasi los fanga of sin befi po. Uso, kaya yung ko kong member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko wa kon tutso masi. Maro. Pe mo. Talo from Pacha. Jaimana wati lea ua se fulu maliva biru te wate nei lei tu la e lima i le taimia mantou iao tiro nei e fia whailo antu fonga mai mo mai le tanto watu le ua mantou so te iatu i Samoa i le tofa tele ai Edwin Puni ia o lo fea ngai ma le whaalawi loa ina fo i o vaenga o le taalonga lea ua wha mautu mai a le tanto toa Samoa e mai se o le au malosi a le kiwi le ngata ilea ia o se tala o to le tamulusanga le Tri-Nations. Fia whailo atu, ia ma whaatalo fa whawhilo ai runga programe lau tō wha tele ai po lau tele ka luruanga mā lori soifua manuia si o tātou o tano. Patalo fatu asiata ya mai se foi lo to fo se tolu ya Toleafoa ma Aumua mai se foi mai mo mai o tatu tunu alo la se foi maua Ole. Alo le lange mana ia le pula lo sei e oe mana ia fo i lau background o lea e te se hotel po lea e te ia i lau whanua whele te i te minei o le ai nai ainga te minei asiata e whawhitai a whai e mana ia sa auto sisila ia lo sei papenga foi la mata antu le to se tolu mai o manga kuai le tala foi le atama le alo male nganga pa ia ko lua foi le ko ke kau le so Gaya, pese se tau polo lo sei. Ora se mo Whaftai te le ai. e se fia siata nga foi le sauranga Toleafoa ma Aumua o le tala lea le fa finge pata se fia foi lo mako ku maloi fala kai ma sama kau si fanga pakaloa fa finge langa uma lele yar kulanga lua ku kolua ia le suie se kulanga e le la fa kulo elon tina e kele o ko foi le lua malakasi e merkala ngal fa finge tina e o fele mesili o le sili lua pe sili a oe le tolu tama le alo male nganga pa ia pa penga foi la wa ia ku e se le maka ngo fie se le fie le ia mua nga senga ma mua kwa ya ma ko fa finge le ko ngo kwai Sili la va fine na la un po ia lo fa va lu atu ni alor kawakai e to ino tato talonga le manu Samoa vai foi fa ka nga sia tele yaso
Ya, tau foi fatalo foi le ngale le tanto matai sili le lagi be sili o le va ya jo nai langi le foi so tanto butro. Ile nei vanga le fiafi ya ele le fanga tono le malama mabili le fia mai na va tu fa fo ma so tanto butro. Se taimi foi le ona ye ni fa sili. Ya a champion nei foi pe ona tau fitalai. Inisio mai ngai fa la tele le tanto fa talanoa. O le ase update la tamai tu sai o ta penanga ma le fa mausali no le tatu talonga le ile aso rusu para tasi oktopa le to Samoa mar kiwi. Ya, o le ngana fia ile ne ya fiafi upu fo el tanto tinu o la wal fiso la wal tolo o le soifua tautua lava ia o Aumua ma pape foi a Toleafoa le tatou lakapi a uni ia o ina lava o lo ia le fa mo foi le vanoa ile masina o kitopa le salo mai a lo le World Cup ai fai lo mal talonga le tatou to Samoa ma le si foi le a tatou a vifua a Samoa ia tama fana o le toa pe na ile World Cup ile tau sanga o le tala fia la le na true story lava asiata wa ia foi ni se tau mate ai o le aso lulu vai aso na Kennedy lo ia ele ngat foi o palmio Australia ele fa la uloa le Tri Nations leo le ata aloi Samoa o Australia ma New Zealand ia ai mo tatou ile sapora salto Samoa e ele ta longa le na fai Townsville le aso fulmal fa ia ma le ta longa la le fai mai au kilani Eden Park ile aso luas fultasi o le masino ki topa ia o se tulanga fia lea awai totelo tatou ia na le party mo po ele mo faina malanga le mena faia ia le World Cup le tausanga o tenei a lewa o mai le au yo tatou ele Eden Park ma le si foi le mat lava le malai o le liki a lewa promote le tatou tala Eden Park o malai te tele New Zealand. Ma lo fa tele lau to fa le urmuenga. Ole a fa ta wa tele le fitalai le tulanga le walanga nga misi kako. E le ta wilo ta tou le sia tunu u tanto fans group fo le World Cup le liki. Na tatou mo o lava ina ia fea tatou i New Zealand. Ia ile malanga mai le tatou au tu va tu ai Samoa no mai. Peita. Ele moska ko wa vangoa. Ele o le tanto wa vanoa le leila le nei ai ono maua ni na ia vanoa le communities e feilo ai ma fea e tamata alo pe afa pe a fea mai a o le fea le talonga le o le fabole na masalo le vai asonei ona sauno atu le o PlayStation o le tato rugby league Samoa to fai a fiu a Bonifacio Massa ma ole a fa manino ai ele fa me moni fia felo ia tul tato to Samoa a ole ava no foi le mo tato New Zealand e felo ia le tato to Samoa mai ole na fuanga ole ise te me fa la loi ia se tulanga ole be ole felo ia tato no watu ia ma se te me se tato fan day foi le mo foi na o mai nei fa na o mai ale totele e se ni ia la tu o fu boni process ia tatou tamata alo Samoa mo fe loai moni siata ia lela sa mo fa mo nei Samoa malanga mo ele au ia lela o mo la no Australia el talonga le fai Townsville ia e pe fai si fai Townsville mo mau le mero io tatou tangata ia mai nei la ia Eden Park in New Zealand o le asilio na fai ngofie ona awaio asiata malo fa vitai ia manatu fo io ai le iva tuala va no ia Aumua ma Toleafoa te lori se fa fsili le o a vea i te tau ona ma white tickets o talonga le dei a o fe fo ia tau no ma white tickets fa mole ia o lesi le na fisili pito isili le taua ina ia vave ona moa ni atato pepa o le aso forili nei tau se fulu ma le lua ile ticket take online le vaenga o lo ia tato ticket ia pole ofisa foi oi Eden Park o ina o le a mawai mai te tala lai le asfarile nei ile se fulu ma le lua ile auli ai ye foi ia le fautuanga ile tato tinu ia ele le ia le Talanoa wa isa ticket awa ele umi lava foi le tulanga o le taimi lo tutoe ia male alu tato ticket ele le alu la tupe a Aumua ma Toleafoa foi ma siata e fata we la ticket
ilo le umai wala se tiki na adu mai maule le pensini e solo ila pume fe alwa isa ko pen ai wala ma faina e awai ono watuai as for really nei sulma lua mo wa to ticket multa longa alo fa tai telefona mo pe ini lo fa fsili tu sa yuta pe nangal tanto mo to sa mo mi se fo le talo I mana ia le wharongolongo atu le talainga talai ai. O le tūlanga foi le whawsili atu po o mautu se whai a ongar tātou tō Samoa. Pamolmole. o lo ngā lulua i le tātou executive le teime nei o te loa e se announcement i se teime la ta mai lava o se teime vai aso nei o le vaega le o lo tapeneina e le tātou rugby league Samoa ai mo le le tālonga ma ticket ia pe o le vaega le na o le ngafa mateli ai teime nei Aumua Alo. lo fa tai telefona Nei, ele se fisili pa wan me fa malo no moenga. Ile unga mal fa mo wa mi sei e pe foi le mo sa vango e o mai e ka ko to sa mo ngi imsila. Ia le la mo la vango ngi e ka kongo e o le la ve so pe le va klu world cup o le liki. O le ia le nganga mal manga onga o le kongu. E fia fe lo ia lo fo mi fa na o to sa mo ia le la mo i la vango le. Malo fa tai lava. Malo fa tai le mo nga le wa sisi mai wa ko pa u yo fu anga ma ko ngei la to e fa sainga e oi e la u tai lo la ia inicia le wa ka mo le a ko ma ko fu ko lu ko fu ya ai mana tu fu sau no nga fa u le nei va nga i le fa malo si a wina ai me se fo le tu le ino la to we tau e le ka ka komisia le no le o mai mo ai le talo ai me se fo ia o tai mi e fe lo ia i nei tatu tama fa na u le to sa mo e moni ale talinga asiata fa fitai fo le o mai ta watu ngai e vaini au fua wa pe le sile me e o atu taimi ole o capitalonga ele ngata o tau le ini fua a wa alu lunga le tau fua ai ole manai ale ole vaveta pena va ai lo ticket va ai a sau fua ia wale tapo ia o favor alo ma fa na ole tatu tu ele se ma fua ngola le fa ye ona mo so wa noa pe ava vai lo ticket ta tolo au kilani e foi la tolo fa fonga mai si vaenga o New Zealand fa pena foi Australia tu sale tongel passe se my Christchurch aloso mai Melbourne weekend mai Samoa ia mai mo ia tanto wa talo ko mena foi ia la tola am si atu Samoa nei ono sava no mo mai pau foi lo la no le nei tau sanga e felo il tato to Samoa pa temo la no le nei a fiafia siata manuia faiva o bua ma to le foi la to fasoa ia malo fa tai la o te lo ho wa tali tai mi o te tina le hotel ai tau ti toi tara no pea manuia fo ile no pea ia sa mo se tato tu no ia o ya fa pela se foi ya Se fua. ia fa se foi na ia ole na wa tau fa fo mai ni so update me se o tau o lo tau muli ma tuli ma tai le ta longa le ia o ke topa ia o le ro ma singa mari tai mi au mua ma sa mi si la vango mo ia o le vango tau le ia ma wela vango si ka ko boy maka ta dunga au mua ma to le fo Mangai ale. Ia le veka kulkulia kule ia fisilia au moling ame. Pe ame fa pengi mangai au mame au. Pe fo ia lai kua o fa ia onga o i kangaka ma. O le mea le fo ia ling fai. Ling fa ma popo. Ia i family inga lungal malai performance ka maki ko le foi after fear ia la ko o kenai singa uma me uma. So e los kama i me fo. Mana ia ka pinganga ngai me. mana ia te lo develop le tatou e develop lava ia le update ole fa mo le ona ole tulanga sa o ila la sa no nga te longa ele o maua ele o maoti mai le fio ele to fa le mo se tali ole tulanga le ile fa ya onga mata alu la nga duele lau ole na o maua fa tala ole na o maua fa tala le nei au te ro nei le sunga presteni ia le to fa fiu fa le tani Bonifacio mo pero fa lo quanto president folo le la pili ke Samoa Antonu ai o se tasi o vaenga o lana fai malanga mai ia o tu langa walanga e sa oi o le si foi fesili no vi fesili ia pe no fa ya tu e te lo ele mo me se atu toanga le to fa le muenga on promotions le fa pe fa manta o ai ta mai ono ta alo pe ono
pe o mo mai lava va no nei tamai ana ta alo le po langi o mo Tulang ton wana le tau presina fa silia pe ta wa tali mai lo mo ngai le o. ia ele o A le tulanga na o te masano fo ye tar sia ia mau ma no alom fa na u na sa malanga le polala. E pe ole ola ngo na fisili po le il fa ya o wa fo ya le va no le sistema po ila tu la mai fa ya o. Wai tasi na vaenga o kilo ia uia mana tu foi a o sa ngi World Cup re tau sanga la valena te nei e se le tatou to sa mo le nga ka a lo le tournament foi le ni se la ulingo ma le ngai ma Cook Island ma Fiji ma Papua ese mai le au le nga o sa o le nga ka a lo le polo la o nga mela fa pena wai tasi le ave maru la ngor ka ko por kala me fa pena tasi la le vai nga dona va tu malu ia ila jole o kene singa e me se vol promote ia ta lo ngam fa ya o ngam kau ki pe kau fia va ai ka ka lo ko ka sia ta o le fo yo le po nga fia ngai lo ai e fai ka lo ale o le fo ka ke ngi ai fai ka lo ale al to ma le wa ko nga me fa pengi o le van ka nga ka mai malongo mai lo fo e prepare he dai fo i le nga kai le au ma ia me se ka nga ka ko ma fo nga wale travel mai makamaka wa i ka ka fio me sa mo makamaka ngi o le fato o le fato ma work confirmation sol vaenga le ile aso fo le te nei le via fina o mai ale tato por kalam ai o vai tu nga o mai lunga le TV and set le fato announce le so lua official mai le TV and set ia o lea ua mai ale fonutanga le ma le CEO o le ale liki New Zealand ia me se foi o le management le tama le o Tony le general manager liki le lana mai ana mai lunga ma confirm mai le mai nga le tanonga so the game is confirmed ai pe la mana ia ne utatu tala no vai nga le are we looking at the same players wa kasida le story the likes on ai kama yo luai Jerome Luai Joseph Swari hopefully we can get the same players wai o wingo o ka ko fam kalanga fo le fainga ko ma ke kio le to samo o le la lu ma fo le ko ngu le au le ngol World Cup ma players ya ke o fa ya engale au ngo le available me ko ke ya nga va kun ka me ki fa ka ngu me I don't think that's if ka we fo nga mo le public ma fans ma kanga me la nga ka wa ya ile kanga ka yo ke na singa la mala ko ya mai ya fari ma mai lu ma le ko ngu mai e lo ko ngu ku la ngol me le ya le availability o ai players ma me pe va pe mai ye u le va ngo ma mika miki ya ora ko ya e lo ma wa le mfinga ma ke ki mem family to samo ai mai fonga ele o sau ele o mai ye ele fa ke foi la ye ku la ngol ma lo fa tai o ora so ngalo vangane ia ta o le ya le tu la ngale muta tu tal no ia wa o ya wa pe tu tu le o fa ya e wa te mine o tauna fa nga yo feeling of le fa mo tu ho ia le wa pe wa la fa tu ro pikiro fa ya o ngal me tau pe yo le tu la ngala na fo le tau fa si le fo na le fa mo tu wa o le se fo le sa o fa ya o fo la tu ese foi na ia players manisi tilo ia e mana o ia ma au tilo ia a me se foi ko inga ka arbola la ka arbola au se foi la ia game plan ma tu lang fa pena ai ta o tele le mo au tilo tau na mo sa fa ia nga tato ele nga tai le mo sta to fa ia o nga le tulanga ma tu fo na o sa no ina le fionga ia Toleafoa o le waka ko me i mai le no le sa ma wetonga Mana tu foi lava no le sa mau e tonga e fai ele Tri Nations when New Zealand mau Australia so lono winga ele ta taula ile upu fa fai ngofi ona fa tumu lima se tatou au le vaenga le wa pe foi la mana tu foi le Tri Nations le nga fai ingai ia Australia ya ko nga fai ingai mangi New ya to mana tu o la ko Tri Nation ton la vale le la o drop tonga on no result mai o le pole o le lano langi le sa ia wala nga le o ka ko de kurua au se kalia ka ko New Zealand ia ole mafu angala le na le o te tau tilo le la o occupy ta to le no le sa ma we tonga e fai ese Tri Nations so to me and ole lui male tu ala lo i le organizers ma ila to tu o le fufuanga le ia e te tau ala na ma tu le ta to au ina ia pe me nga ve ko la kala vo
po nga fe nga ilo ai fail tu le me le fa ke pa pe nga ilo mer ka sanga ke ngi ia nga mai la ia bole van ka ngolo mai ole ke mi le fair me le ia we mai wa lo o ke le fu fa ma vai ia la ole ale ki ma me o sa mo ia pi ole au mai fa fo pi ole singa me ka ka ngo inga ka ka mo e lo fa se le ki sa mo ia nga la e fa mai ia o player se le piki mai piki fa fo o me la nga le ka ke le por me fo la nga lo su mai ngi ia ke fo ngo fo le ia pola la punga inga ai pi ole me le fa ia kul fa ma fa ia o fa ke le me le ole alu le me o to samo ai ke o mai le au ele se ele fe ka wa i me fa pe ka ka ko fa ke i ka ko pui fe me ka ko va ile swa fo le ia me se fo ia le ku mal lang offense kulanga me ma lo fa chai ia o nai vaenga na mo le chancho fa mo nga ia le mo ko taimi ia oktopa ai mana tu e mo le chancho world cup le chancho uni si chancho me mai lai fa nga mi lu che e to e tau ju le malo longa wa i chancho fa Talanoa o la sa lo mai tau le tau fa nga le chancho manu Samoa na se ma vai ai e uma chancho wo i si talonga end of result sai si fo au ai si tanto mai le talonga le barbarians le na tanto manu malo ai lu su valu le fulu le fa le barbarians so far la so mai tau lo fionga to le foi so fitangar ia kal kong kulum kai la kong sa mo ma la langi ia kulang ka ronga ngi wa pe nga ka ngoi fo ol ka wo ka ronga ia ali yo ol volka ka ronga le male barbarians wa pe fo ia langi le lo mangi ia ia maka kalong fa ia va vasa malo so va pe vo ia ko coaching management male staff o ko ma ai mi se alum fa pe ia lo kala fa ia ko ka kalonga mu ia ol ke minga ka ko ka alum fikire ko fingo fi ia ka ko ma ola wo ke le ar suinga ma isel ma ngai ia ngai mi la iki ko ke la vo si la fia va vasa mal la ko coaching staff me fai ke pe ia o ka fi ko ver ko o stadi ka me kile o le half back o melani no mo longa vango a chapau ia o me va pengi o langa ku ye le piang fa ya ko ka longi e mo le vango ka kai ia o lo vango le taking yo misio o le volanga molonga vangoa ia nga yai foi melele ia nga yai foi fale ko wanga ile kicking touchdown nga ile kaiminga me fa pinga le lang ti se fai e kwai kiliva wa me manga e fai wa penga fa ko me manga ko ngo kai aka ko vai kaiminga va ko e nari ko nga lua ko i ping e foi mexico le o pas ya pela o me nga e ka ua le player ia po half back po la lava kulanga al me vola nga la vangole le el faya o nga va sanga ku ia o le ua vangonga ke ka uma ye ma ku lo lima pe ke help a match ke manga o ile chesi ia le langa ko va ye ya me manga ia ka ko fo ina langa lu mai fo ia da alo fa chai to le fo Aumua ia o tonu o le tau fo talonga le fo le ina ia mo a me se langa la ia alun fa na wi fa to a mafuta ia au le mo ni la tu talonga i si talonga ina umatu ia peta i o le ua ia o le au fo ne ia le pa parents ia le au fo le fa to a felo i la va le lua tolu aso fa to fa li talonga fo la le ia la sa mana ia la va ia le tau fainga fo e tato au ia ai mana o mia na ta longa le mai la ni le o sau ni to ta to o ta long ta wona ina ia a pena ona au tilo vona le level ai wala ngore pule ta to le fengofi o no to afenta le pule ka ko o se pule le fo aka ko sau mai ila inga le pulunga ke le vongo ka ko al ta longa la le ina stona ia le na wa sau no atu ia to le fo tem sanu fo ia e tele la vale ni xo nga luenga e tau nga luelo e le taimi i faia le tournament ma no fa chai o le asa lua mai tau ka so luo tanga ta alo le lei nei tua ile swing o le tanto awina ua ta alo le tama leo lima so poanga ila na controlling o Tasi leo tu langa na wa faisi le vai le toi mo me se tatu tu langa le lei
ia le ta ua fu le le playmaker e le controlling ale tama o le au mua ma tatu so vina ngalona tau e la sa mai tau iai do we need more of this ua maua le tatou tama e mawhairo na controlling ale ta longa I teimi o mana ia le toi tāronga le lewa mawele vano so poanga o se first 5 le lei o lau te vai tu fo ia o lai la vai e le leilo na mafo faule le fo le controlling le Aumua fa fo ina ia le fainga le o le tāronga e mana mia la toi ngā first 5 la ia pe o lima so poanga a me se fo le maolunga le levo la ina ia o lo si la fia me umana va e le kiki o le pasi o le kaimi kaunga nga fa so ai le polo o tūlanga umana ia lewa e tua o lewa te fwoi na safa tātou le tūlanga le sifuru ile ilonga ana maos tātou sifuru ai ia ula tau ia e mana o mia tāta pe o lima sopoanga o e mawhai o na ia control inga ia le laingai tua ia e mese fwoi o ia leo ko ngeki e le laingai luma ma laingai kua o tāua tele la e tau fwoi la ona o tutusa foi la ma le lainga tu ato e le se a ngai le no me se fu ia a fa pela le kili vaku ma vaku a fa le kongu le ia ka ko le ku ia o kasi foi la nga luenga kaunga ki kilo e tato Maro fa ia jora fo ia e sa o lea o al experience o au ia pe fa ngale fa lu fa ko lu fi lo ia ka ia o kanga mo fo ngi ti all professional players so e ko kanga kai wo lo ai pe nga fa ia ko ka wo ia ka longa ngi ai mi se mo ka ko au ia mas ai mi se vol fa ia o nga ia ma players fo mo ava ngo mo la ko ia so po anga mala ko pe anga usa ngo ko mu e ka wo ma ia ai ka le ku langa le o face 5 ka wo mo ka ko au moving forward le mal World Cup ai o ke fai aku la ia va ai il kulanga wa e lua la vai ia ke minga mo le break nga pasi me lua tua sa ku vai ngo mal se full ko au le il ko lu le ngai fafo au le kili vanga me ngai fafo aka ko vai fola ska me ki full ko ole wing e makulina le wing ia ola ile wala wing e re ko pasi nga le mo al polo al ro ola la ye ma fo ke me kiki ola kali vai por uso ia ka ko vai mo ko isu ale te le lo vale pese fafo e ver ke mingang sa mai ia pen lem ala foi on fafo ia le ve fafo o ka longa mangi wa ka kiki ni ba fa pior ka longa le World Cup e ka wo yo avango opportunities wale ko sa ale ma ngai ia sa ngor an kiliva malai fafo o ma eskoa e mo wale pe o mela ia e a onga ima ki lo ia fa ia onga mi se foi players e pe ngova e sa fa kasia a ki lo o leva ngole ka winga maru aule ai ele ko ingi pat mangi if mangi amun Maro fa tsa lu fina ngalo ele toi mo wono to mo 5 shot ta ia tu le sunga le tsa malanga po le manager le tato au nei ele fel tato por kalame isina update mai ile manu anga o le sunga pin lamp lena o mai la vai tua ilona tulanga ilona au pe ta ile to o mai se update let's hope la so longa le o facility ta tu le tu malo longa o no le se tato fa Talanoa o le asa lua finangalo pa sa lua sila fo ilili shall we have the same team facing Aiolani pe ina ia tau fa masani le combinations le pe e toi va ni nai swinga ni nai swinga le ato reshuffle fo ele sunga fa ya onga pe o la sila o no ta alo pele au le e kal kongo le o le avango mulmuli le skama va vasa mali e fai langa kilo mulmuli mas combination ia mas e Aumua me fa pe ia wa em faianga va pe e piki aso se au polali ngol ka longa le ka wa ai kilo ia mo combination mo langa first team foi le ka alo le run on le World Cup ka longa mo machil le fai ia e pule ai e faianga e pule a le kilo players la fia manga mier ko va ai ia ma a fai wo ye foi sanga au le wa makanga ria ni mai ia wa me manga ia pe nga fai a ver ka ko fa ko ia wa vasa mala ko coaching staff foi kulanga me wo ye a me ka u ala ka u foi ka longo mai alang wa au le kasile au le favor foi le World Cup ola au le champion il temir nei fa tu na au la numero Tasi
Aumua la so ini swinga pe ole au le taun toi fatai mo elan ya ole o talonga le o tauna titi lo ya wa ya taunga a matarona faunga ise combination funga le mula matino talonga le kapa a kong funga le a pe ye ni sifo la lave ai no sinka ma swinga ai o kalonga ni wa kalonga a pikieres fu lima a maka ya a kong a pe ano fa a pe ye ni so ma ai la ve ma manu ia nga singa swinga penga al kai mingi wo kaunga ki kilo foile mo se au a piora kwai au a maka mole fa masani tama mole pola langia o tulanga lana ia cha una toia ai se foia a finangalo fo ima tulanga lo ia fo fanga le fa ia ngo malana ia coaching staff fo le picking ola o le si vaenga tatu atu iro le malolonga wai fo mai faili tatu fatalanoaga ma toe faauaueli talanoaga le tatu au le manu Samoa o le si vaenga no vaia le manaia tele le afamulimuli ona ua atoa atu le ua lii ia le sa taalo ia New Zealand pe le likes o stama le Jordan Taufua Stephen Luatua pe wa combine fa tasi la wuli ia fo ile le matu fa tasi no la to experience e pe ese fo ile si vai ngai uplifting ngai ngol ta longa matu nga pena au yo le e fa wo cha to fa so si ta to malolonga a fo me malolonga o le ta to kolosi i lo i klaske i Canterbury e isi tasi o suyo le tato wa tunu tama fa na wa Samoa a o ya coaching fo me fa ya onga ia au fo ia premier ale Pacific ai lalo se o tatu Talanoa o le tele o tamata alo lai ai o le pools le e ono ava ana va amor tatu au manu Samoa ma fa solo langa ai luma pe mai tatu fa salong fa pisi nei. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga I lunga le Pacific40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala ia tulu mau. Yeah, can you hear me? Oh yeah, malo fatal. Yeah, malo, yeah, momo. I don't to be a fear, I want to be a more Samoa. By the time I feel mine, we will see you again. God bless. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimura wati leo utoe se fulu minuto na tano le July ono ai mo le tanto viso tainga ma stasi fo tama fana o le tanto utiro o lo tau tua I la kapi ia I la lo fo I ia ile pe ko ori e la wilo la kapi ka ko ori Canterbury ia le to faila au na fausia Terence Hanken e lunga le porkalame o io se coach se au ale Pacific I la lo I le pitonu o Canterbury po lo fo I South Island ia ai le al tato fatalo fa se tato fsiringa fatalo fa lo to fala un fo se plo suka le fia onga e lunga porkalame se fo mongia uso Yeah. Malo se fua ia fatalo fatu le la e tolu
va se tolu ia fiunga Aumua va pe voi Toleafoa mai se sia tele fongole por kalame ia mai fai lo aku po ai nei sa vai le kolosia ku foi le tau po kalame matango fia ia o foi o ke coaching au ia au premiers club premiers yeah, ole aula le gaming ai ole au Canterbury Pacifica is a rep team after the season, like the club season. So well over mas fully ko sanga o fa ya coach I premiers I club ula ngai and the Canterbury Pacifica is about 3 or 4 years since we established. Yeah, I love the situation in Canterbury and the South Island. If you are really Pacific push, if I say local, I'm pretty sure you guys pushed it back in the days when you were playing the Highlanders and all that. And finally, the doors open up. So, Canterbury, Pacifica. So it's a good thing about it. It's good for the players. It's good for the coaches, like Pacific coaches, like another pathway moving forward. At the same time, it could be an avenue for us, like feeder players, like feed into our pool of players in Samoa. You never know. So I've been talking to some of the guys there. They are so keen to help out whatever way. New Zealand, but they are good enough. No fancy song ya awia o Pacifica po tonga fiti ma Samoa. Ya au kong ole ika alo le rep season le ma ko ole cup le ka ole China Northern Cup. So at the moment we're not officially in there, but we play all of those teams at the moment. So next year we are officially invited into the Canterbury Rugby Union Northern Cup sub-unit, if you call it. Because from there on in, we're going to be in the program. As you know, for fear goes on, yang ising ka alfon monjamo ya so pe le for ya lo kilo sifia Aumua for ya koses enough. You know those guys, they are pushing hard. Choluta, all those guys are pushing really hard, but the door never opened. Ya lo mai ma ko le la ki mai. We coach through the door is open. We might as well grab the opportunity and carry on what the old guys been using, like been knocking all these years. You'll be out for you. If you're low Monsamo, X Monsamo, Lalo, Silvio, if you're Cosse, yeah, wait for you. All the Timu, Yesel Timu, yeah, for years, Wallo, yeah, my, wait for you, Valu, some way, Anna, for you. Penisipolo. Penisipolo. Yeah, Penisipolo. Yo la ko mai aso ya ko sa kai ka mai Samoa. Ngai so I fuwa ngaka. Yeah, ole so ole. Terence. O vai pe o sa no mana ya tele vai ngale te tala ya na nei o fa fasili. Ole ale la wo to establishing al vai ngale mo ta to Pacifica ila no Canterbury. Ole ase foi numero tiro jilo yai ole ase se support na yo tatu tanga o to tele ni tama fan na o tatu o tunu o mafai ona to nga ru fa Tasi ma ta alo le vanga le is ko kele ya ko le fica fama fu fa ko gaming ile lua fe lo kolo ya we lo vai I premiers mai la lo ngai. It's easy for me va le ngolo for you performance analysis, so I got a chance to go into the video, the huddle software. Vai boy come here ka lo mai si kala po ese mo e masalo pole la kala ka le valus fulupe over ko fol premier teaming wole ase se senga mau ki langi ma. That's how many like premier like Pacifica influence in lalo ngai no le kele foi au ye ka lo lalo ngai po ya kala kele. And normally 3, 4, 5 main players, they all are the Samoans, especially Samoa, all involved, and they are good players. And that's why being
Yeah, on different note, I've been knocking on the door to the guys in Samoa like all these years I've been involved in coaching. I'm trying to help them in a way to push some players towards Samoa. It's not like we try to go in there and make decisions for them. It's more like, for me personally, there's a way I help create that player pool that we always lack. Like, we never had that player pool in Samoa. We always have. I agree with you guys about Samoa, just a different level compared to Sulimangi. Just way different level. I'm not saying Samoa or whatever. You know, the best I get to that was a draws, and that's all I did. Yeah, but just a different level. That's why I think. O le kangoga ko le Canterbury oni ko ke le pa lang ya lua makanga tome nei de Samoa. We just fit through these players through the selectors in Samoa. Like people like me doing video analysis, we just clip the players and send it over to selectors. All they do is just look at the videos online and say, "Oh, this player he's a first five. He can kick both. Both foot, can pass well." Deliverable well. Instead of travel, pay the fare, come all the way, look at this player. Just look at the video and say, "Oh, look at that players there," and then we just communicate that way. And that's how I think. Mangaya, Fafkaya Terence, ya ke luso ke rola mai mo mai foi ma ya makua, ya makamika alo le ngaka ngingi sila o Samoa. I'm talking about Samoa. Wai pia menga lenga mo makokufaka kangole ulisi development of Samoa. So ai la ka mekiki o maka mai kimi ngai mafia ilo fia mo sa vangol mang Samoa. Sawi ngai alu lalo ya Terence le lo ma mai ke ka alu loyo. E mo wile vango e develop pai o e mafai uma me lako. Me ka alu ai. E mo foi lo vango e ke alu ko ngol manu boa au ai misel manu. Kilo ia poko volka me kiki a mi se ma kuolo fa fonga mai ia vangoa ia mawale awa va pe li se me fa Samoa ele kiki voi el kilo kanga kai lo walo a mai fafo e pela nga ngale fe lo so le Terence Maloso a mai o I mo ia vangoa e kilo ia la kola fa ia onga mo ngai players ia o le sila vaenga a Toleafoa va tu va fonga mai o le sila vaenga o fa fonga mai fo I to fa la una fosia. It works both ways as well. Ia ila tau fo selector si Samoa. Te sila le vaenga a malanga mai fo. Ia awangi nga kanga o kilangi le tiro. Va tu ai fo. Te lo foi la le wa no le tato por kala mele nei. Le fo mai mo mai o lo te vai jo le mai mo mai le pule nga le tato out tele le manu Samoa. Le mai mo mai te bin le ia le suite te malanga le fio nga tuala pensio va malanga jo le foi mo le melo fa anga. Ai e nga foi mo ila jo ia le va tu le ata 20. Eu te lo foi lá tele tamba fa now Terence what are the age o ata usanga ini to usanga va tapula me se foi lá to lo mo faiona ta alo ila na Ule foi average age ale mo sa ka ki Pacifica mo sa lo kon wo ye ka ki Samoa ke le ka ki 21 20 we got a couple of 19 play premiers. That's what I'm talking about. Like I've been I recommend a couple of players like through before the under 19s being selected and all that in Samoa through he's looking after the academy in Samoa. I recommend just have a look at this kind of players there availability and for Canterbury there for once Canterbury Otago Okilangi or all the regions, if they all do the same thing, I think the thing for me is the path of communication. Instead of talking to, let's look at Samoa, you're not actively involved in Lakapi. For me personally, I think it's a waste of time. They need to go direct to coaches who actually involved. Say, for example, they probably talk to coaches for your premiers. We got this this communication going. It could be something simple like a Facebook chat amongst coaches, and then we all go to Samoa for holiday.
It's not bad. Like, say, for example, if I go to Samoa, I just connect to the Samoa rugby community. I'm going for 2 weeks. I can easily offer my help, like do some clinics through schools, like for 3 days, a couple of clubs and all that kind of thing. And that helps in the, like new ideas, all that kind of thing. Ia lau sunga lau fausia o lau sunga lau mo mai lunga polkalame. Ia lau voi mo mai voi lo Canterbury ia ngai pau lava ngai le le ana pau wana kamaki. Ia mul mai au kilangi mo linkongi po fia lava. Ai wa ka wa kele wa ya makamea I le polkalame ma kulanga mengi. Akongo e umanga nga mai la ia se ngumela po se emaili po se Facebook e so kai mai. Ia mi sa Samoa. Ia so kai sa mai ia ka maiki ma kua po lava o lo yeling kalisi male ia nga faila ia from kanga sa lo sa nga wali sa nga sa woi ka mekiki alu solo ali sa alu sa ka ngol coach fai ngale I po kalame ma fe nga inga faila ia wa ol me mawol kemi o coaches o ve me mawol kemi o ka mekiki la ko me fa penga Aumua ta o tele faftai Terence mole mo sa no nga matangofie ole tulanga le ye if I had to foil there, it's like open door foil there. We can look at another way how we're gonna or better ke kilo wale lau sanuanga mara mangai kele. We looking at le foil fa fonga kule plus kenge ole kamakoel mangsamo. So something for ngale we can looking at long term, not a short term. Yeah, well I call you personally. Whatever Samoa, if they are not happy, we need to work here in New Zealand. For ngale se mea e pio rai ka making it because ole leila ka making it level from school level, primary school, secondary school, college, ole leila developing. O foi lang o kule premiers ole ko ke nga luai o ko ia. So por kai mingi ka ko ki kilo loa it's like an academy here in New Zealand. Pero menga look at picture inga funga le lau saunang. So we need to connect there for former Manu Samoa if we can talk to those guys. So we kaunga amaka seme because there's no need for us to keep talking and nothing happen. Le ka lengi le miss out e ka making e Pacifica. We need to kauanga carry on ma continue funga le seme wa ole e makamaking e ole All Blacks. But e kukusa la vale develop. So ole ala me ka ko continue ka ko mo build up ka ko me kia miss out. Wa ku foi select le selection le ai. Pa wa na ki se ole la selection. I miss out ko me ki ole ala si me fai. So ka ko lo la le ka ko fai lo la le pick up ka me ki. Ma ave sa o lo me le ko ke manga oi. So ole fo ke la ko is a lot of good coaches in ka ko ngai Samoa. I'm talking about Samoa. So we need to work together from the South Island up north. Ngai ma lo si ai la le pio ka ko ngai Samoa o la ka pia Samoa. O si fo me ki kilo. I ma ngai ke le kulanga le wa fa me o ko au la ka ki Pacifica. We're looking at good players. Best players for the future. Ele pela tournament e fai mai mawai le la veve ka maki. We should looking at the best tournament ma kulanga penga. Inga ia mafai ko ki kilo foi kom fai vole ia de pio se au fonga le a kong we can start it from like a provincial for our Pacifica boys here. Even for pole third division, second division ngai leilo ai but something we can looking at for le ka kaunga ko ki kiruanga le pauanga le option ia kia ola koe mawhai o ngā ko e whai ese ia kaunga happen. Inga ia a mai ko ka mai kia miss out. Ia e whai whainga ko mai e ka mai kia pe ngā saungo Toleafoa a mai ka mai ki lai Samoa because ole ia wala ko ia e le whape whai aku sei wanga ngana mana ua le leile developing o ka longa i Samoa. Ka ngoa o Samoa. Whakaroa le uko e o le level sulima la ko ia. La un fausia, o lo ke kau mo ko lo sa nganga e. Ile me foi le. Ko ke fiwa ka mo fai mai ai o mi kwa ka ko lalo. Na wa kupu ai lalo ngai kupu foi lunga ngai. Ka pia al melen ka ngo ko foi e vai mai lo ka mai lunga i ka sa lunga ka ko ia o mi ku lalo. Al mea. E fiwa o mi ko pe ka ko fa pisa le mea. Fai ka ko mea vai mai o le ka ke alu ai lunga le. Le ka ke e fai pe me lisi me manga ia ava pengi e fai ngel au ngal Pacifica la nga ye konga Samoa fiki
yang fai inga ko fai ku ngami fa state of origin we pingi mela lo inga fai mo se aulunga ngi ia se me fa penga fa ma se tournament fa penga nga top players la vai pinga inga fai ngo fi volan ki kilometer mang sa mo i kale time fiki i piki mai ko kongole o le pool players i kalonga ne so mai so na foi ko popo ko le ia wale au le Pacifica ku se lo kwala vek mo pe ko lu fa ko sanga ka nga establish or gaming Canterbury Bees like the NPC sub team. They offer, and that's our last game coming up. So you see, like, because they know the quality of players here, they only just because selecting a team, we all know, like you guys, we all play the game. It's all like sometimes it's all favoritism. You know, like if they select like you get lucky. But if you're the worst player compared to your mate, you know, I'm sorry, your mate is not going to make it because you know that. You know, this is an avenue for Pacifica players, and now the Canterbury recognised it. Now they offer us the Canterbury B, which this is a perfect space for us because if we play and we beat them in a couple of weeks from now, next minute, a couple of our guys play NBC for Canterbury in you see, yeah. Tahu ceri tu orang ada, not just in the players, but ele fa penga players ah, kele yo kako coaches ya Pacifica ya boleh le, na ulungan level ya, asal le ya oi, porque info ningi, se pe kau bo aku foi male le kako coaches Pacifica, ya kau kikik nga fo ngali lalu le me, ingi ai, awongi fiu ngo fiu ka ko pe kau ke ngaka nga, kau angam kwa fa malo si foi ka ko manga lu fa kasia ile tulanga le a mese malo la malo kele le kai malo la voso malo va tai ono le tatou tai mi fa tai lo so tai mai mo ri fa malo mana gang fa tai o tai lo foi o le mawai lo au kilangi ia mo me o le level le ta alo tatou la lo mese na i kenta prima ma to Wellington ia wai pi ku ai ale ko re wodi i lunga nge ia ko ai le voi le se yo ko ile level le o ia tanto ile lo ia ato no mo mi tele mo tau mo fega se tanto o yo le fa te tele so te mai ala tanto so te pe la una fusia mo fosse update a se fo na video ma fai mani ata ma fo na pu e na lo ia mai fo feature se lunga tanto por kala me ma update lo ia por le time mo le tu fa malo mo nga fa update tu sai lo no lunga tanto por kala me yeah foi mo le no ia mo me nei ma ka ko so so ngi ko au Samoa because we go yo Samoa me ko li ale o le so so ia ai fa kai mo le ngo ja, wat sta je zo? Ja, lo wat je leert toe, maar weer leef ja, fa sai foi. Ja, le na ma ga ko fa karngonga de ai Toleafoa ma I think we need more of this sort of people yo mai lunga. Ja, mo mai foi lo. Le bela mo mai lo. En se un pingi la volcano breeze. Ole falta ua le ai o mo nga fa lupe le no mati. Inga ia se tātou vaenga fo ilele mausali e tango au mai ai ka ko mangsa mo wai o ngei me o maka ko ke faia e pe alo fo ilele ali ole na faia nga i le sairinga pulea ale aula male to funga fa mai e na ona fa tai pala lawa ai matua i malia ma vai toi la o lo bingo le tal o mea umaga ko ke fai e ka ko ke o fai ingi mea inga ia o le pe fatu mo e tau te mamaya fata va ai ona fulu se tato au le manusa mo ai mausa li mai lana i fa vai o ke le lo por mela ka ko wonge players ai a foi o mele ka un poco i ka ko ai mi se foi la ki la ka pi yung ia samo ki lo foi on all feeding ol au ke le ka ko man ia ko fo ia vam kalanga foi le development of Samoa ma ia o fa fifelanga piki ka me ki feeding o lo vinga lai mai ai ka me ki fa fo ngai ma fa fo Europa me ngai sil a foi ro ko langa langi ia ka ki ia vai vai lu so ia terrace o vai kele io kama ex manu vo le coach no premier singe ia lu so ia tak slingi siam pingi la ko mali o coaches uma Pacifica Samoa o vinga la fam kalang a fai ole e coach ngi ia la uso ngi ma alo foi Samoa i au ngi ole mo la ko va ngo touch space ka making ngi a wale mang Samoa
La me le poko ka ko e fai a fai lisi development yo. So kai me ngai I coaches ngai. Ia fai se me avoid le wai at the end of the day, the priority level of blacks. Yeah. Moment. Ai ka ko poko voi la ka ko mimilo ko koinga. Sel ka longa le me. I ka ko poko ko ia mo mai ka maki. Awa ia nga se fela ia le develop pa ngai sila I ka maki me. Ai o mo lunga. Ke a wal ka lon man. Ia wa man manga ia ai ka ko poko fai ngole. Il fai ngol ka longa. Malo fa chai. Ole ata to fa solo lisi mata upu ata to ye la vai I tulanga ta longa la kapi. Yo na sifo mai le ni sho ta longa mata to fa manuia tu ai ta longa a ferret. Le ta pena il ta to a fereki mai ta to Samoa mo ta longa fo ile le la lo langi yo lo fa nei. Ai si ta to to le ungo ta longa na pare fe nga ye le nei weekends. Me se la vola kapi le tele. Ma na ye tong fa nga fit. Ma nga ye kere ka mo fa nga fiki. Ile la tu ta longa ma farani fa ta mala lava fiti ile si ko fu ile le vui ma wa pasi le pupula ai ColourShop manu malo farani a fiti ile toru sumar fan sumar fitu malolo Romania ia Italia lima fitu ile fitu o si ta longa na matua fate ia ile mai moanga fu ta longa le a Felica mo Wales malo ia sa fa Felica lima sumar le lua sumar unu ia male fa wa peona le sao engelangi ia ai lani ile lua se fulu maleiva ile se fulu o ta longa na tauto ile unga le nei weekends ai ole vaenga tau tele yo atu le vaenga le wala lunga nei fina unga ma tele upu o fa ile te mili nei I red cards fo ia si tatu atu mua o ka longa le falangi so le mai fo ma fiti se ale levo la vai le ta alo fiti wo ye fo ile me tu langa le peso le ta lo ngari le fa ve a Aumua fa pe fo ye Toleafoa moni leia o le sa le wo ye le ta alo fiti le sa ta to mata ni fa pe ta to ia o le ane le ka alo maka ko mo tonga mo ya pani ina wo tu la wa pe yo au ne o le o mate ye yo farani le si au mate ye le wo ka ai la vai o nei me se fo ya fiti ena o le tulanga la va ai set piece of fiti I la to skalamu line house foi kau rusi ke la ko polo line out o le como ole talonga fiti o le tua ma na ia tele ia foi la po pe wa se ko le si le fo le wa fiti fo le talonga le falang wala nga o le asa ka make fo nga pe le ka ke ki fo ko o le levo fa Pacifica ma le levo o il la fa tu la ai e matua mana ia lavane le umotaro nalo Toleafoa Ia nei amanga ia le ka longa fiki ma fala I kai pe al me foi ai ka alo levo la koi foi ia nga peso ka longa wale mfinga sa o ako so ko ka wanga ko ilunga pio lenga ma advantage foi fiki nga pe va ku fiti en rua majority o au le kongi ia lo mai ia lo ka lo falangi ia la ia nga la ma sanya le pa pe foi la ka ko au vol ku ngai la lo linga sa waka ko lunga le ka lo ngi mat pa prince e ui la vol au ku fa ka si last minute but they were all professional players ia ele fa pela o se au vol kwa au wa nga malo vol pa prince ka fa pe o so ia o manga ia la vol ka lo foi la le mai lang ia o si foi la le vol lunga ku le la i ka ko malo tasina va ngai la umai tau ma le matai tuina ole e mana ia o ia ai ole fa wa winga I le varu sumingu ke ole ma pa wanga wa ke va kunga pe ka unga ka verve vela o Pacifica nga I le fast food po le ongos furu mo ia ona so to I rola ia le ia pela to inga va nga le sa ulunga va vela sa o to ale le nga ale de yo o afiki kwa ile pe o ne na Russia tu langa le attack tu langa le we sa no ye le fitness asiata sa le ya le sa mau foi fa sa langa mai sa mo ma tu langa foi na le company le o nga lu man ta to o la to yo le fa pe mai o sui to inga kule ninga funga le mane ma losi o le mana o me umana va multato aua fa pela ole o ye swinga fo e foi metti fo ia le ma na ye tele o la ula le no fai de asiata Toleafoa o le fai le po langi le ma la umata itu ia po was wa mo ila va o la saul fa punga funga le o swing o fainga o wa metti le la ole le ma mo le ma losi o tino foi le ia tato tama
ma le ta o le la no fai asiata ua fatalitali lava la le ipulo lalang o la se mata i tupo o a swinga awa fo i tuinga le kia fou ia mana ma losi ma le tuinga fitness ne la va ai el tato aule i talonga ia le walk up o pe o i la le la se o titiloi pe o le ale swinga ia pe o tato ele i kaku ele amu ia la ia ero pe ke o mo moero ring fam e a pe o le foi maua e tele ni si foi o tunu mata longo lo nga lue ma ai ka kele o makingo le la se i le la mata i tu o ya talongo uma an tato au po la se swinga foi le e sa no nga mo a telefo para nga lo fai lo mai ye me ko kia al campangile o nga lu fa tasila to te mole fitness e o ke ro ia wai le ia le bo la ka alo ia de au ke ro ai pe e ko foi la o ia lo kala foi il ka ko tight 5 ka lo ngale mal papel sa ia ka u mo fia il kulanga le il ka vai ku mangava ma i me i kongole la ko ia ko ia ngai me ke ver kuai support play me fa penga ia ai o manga ia o ka ko loka o ka ko lose forward sa la ko manga ia ka mo ia ka wi mo ko fia i lo vai ko ka lo Steven lo ato ia i mo ko i values fulming o ke lang performance sa lei manga ia fa penga uma la foi na ia foi ia il kapkengi inga sko vai foi o li was it le na sui atu le ya fea bala ka ko kap ke gidenga ya yo kamo Ellen ya le manga ia lai o le sko mo ai le sko mo number 6 o lem foi po ya ai ko foi la kulanga le mele so ngo mai Aumua i makai ku ia me yo kampangi le malako se mankua Aumua sola o mankua foi ke mi venga for introduce ko me energy drinks o me poka me ia avakulo poka ia makauriana avakulo ka lo malo longa mo ka longa liski aka ko o sali mele poka o ka ki ala pop ka vai ko o ka fai ai uma poka o alo ia ko fai o se ngame ia angi ka simang ia ol mea ai fa açúcar ai la yo poka no le ko ia maka ku second half ka fa lo ko mangava o mi me foi le ko ia mo le alu pongi sa ngai mea ale mea palu le mea ole mea palu le vai al ngeu foi mai ia wa e ko fa açúcar e foi ka lo ko mangava ora un mix mo le vai le ko mangava ko o iva solo ako ia o marka lo nga malo ai ka fa masang ye e vi ngi au e akara ko ma de na o mal ki pok na o ma ko ki pok ya mo ko va so le se ku fa mali me fa me ai ga sia ka ke nga ka mo sa ye nga ka mo ya fa mai sia machine ya ka ke ka ka wala ka ke fifio ka ke la ki ke ka ya kwala o kwala ya kala o me aso ka pela o me awa me la batu le upu hoile o me malo sia o me fo le va pia mo yo me nga me fa mai nga me ko mo nguku e ka fa ya ro nga ke mi sing ma me wa ka ba pau caso no mai pe falar uma cara e fa pia kala ona me papa engo ko kama ale lo soli eu mo mal caro o sa e piscina por isso se fa lo ngori o sa ola se ni kamo sangi de mami ya si swing on ye mes ai o poi o no yo no o nga e kuia ke skala mo ka yo ke vol pe ke falo o ka o va se fet o ela me va pegar ia ka si ri kampangi fo pe po ngi me kai solo le la ki o ko ri o nga ngan ai va ni ya pe ola ai no por fai ka sa o nga o bea o sa nga o por ma le palunga fu ai o di sa con apa pon con algo hermano agua ka e asi tato tuli mata ia la po le la le vaenga le ta o to mai now
Sika ko me ia ko ile vai ngale ai to tele yo ese ma tu langa i talo ngai le unga weekend. Wala walunga nei ia le fe pisa i de temi nei. Ono ni so fai unga na tu la i mai ai vai ngai yo red cards. E le red cards mo version te nei. Le sa tuli ai tua le tamata alo atonga le sunga ya George Moala. Ona o se teko sa ia le la tua tu lunga teko la mo se silan maru lau telo la tu. Il talo ngale ma o kangaka o le teko la le teko le no fai le sunga ya George Moala. La to replay to le sa mana tu na send it to on to upgrade le red card. Ia teko le ai ti si la jem tu ali si la vai o le red card le na tu uli tamale o Owen Farrell to si la mai pu enga le la ia e mo ila va na te no silfia o ke ro e wo sta ku ro pu enga fai la vai kai ai ele i fa pe na matua tu le ulu ila lo le tamale ai se tu i fo la ile pu ele na fai le tangata le man tu le shoulder charge le foi sa yellow ia e to upgrade fo ilunga ile red. Now, ele o le mafu angala le piside ko kele. O le mafu angala le piside. Ona o le ese senga o fai unga. Nga saule red card al kamale o Owen Farrell. E lua va yaso fa sala. A pili rola ia le langa o lo ia. Le o sa loko. Ale saule red card al tamale o moala. Fa va yaso lo no winga. E umale le ya ka longa ro kapele ta. La sa lo sila tu ambe se fora vai tau wai que tu sia inga Pei vo le vaso na Talanoa ile tu langa lo chako pei wa ma fu di foi se ya ia la o le fai ngol tu la fon pei an Talanoa la o la so sa le keling ku la fon ngani le ye foi ni si foi ma ngo fa pe ia peita ua tele mo tu la fonu wa e pe ana fai atu e lua tu inga ale la ver ka ne ke pu e ko la ver ya oi ngani e le fai ngo fie foi tu lang ai pa wan fa no no foi no le tu la i mai me luon ga ya lo ma fofo ana fa pe tu la i mai le pu e la tamala engelan o le playa la Wales ana fa pe tu la i mai o se Pacific o se tangata ena po se tangata ururi e mo kwa fa sala la va yo fa sala nga vole pe fa sala le wo ia mola ia o turanga la le ia mola pole ia e pe ona e sa no a pa wa so la fo le i wrapping of nga le o pe nga a ko fo le la lo e pe turanga fo na ia le pe al va ai fo na le wo le fta utile la le fa nga le wo fai nga ia lo o ia ma fo anga parna si mai o se kaka ia ale ku puru mon bene ya to ia mo sa wala tu langa le te ma fo yo ia ona fa ilonga lanu fo tu langa fa unga le o le si vai nga o moe le fe sa no nga fioga tele fo o le tilo e fina one two ila to wo to mo fa ya va no le tamale o moala o le fina what to le crown fo ile o kamale o Owen Farrell wo repeatedly langa miole wo fa sala fa fia talonga ma Africa ta alonga ma Italia wa fa sala fa fia le tu inga similar tekolea e le o se kai mo on the other hand o le tamo moala o le taimi mo le infringements le wo tupu o inga le pi kilo ia ile vai nga le to le ia okay lo e ko fo ia la ko le tu district mala ko i ve fa yo ia ka ko va vai fo ia se ka kilo mo ko fa lo ngala le o kala sa okay, people say, "Wow, mua wa pe pu ile nga fai e red car sa o ele inga me ave ko upgrade make what pinga inga vang." Ai ese scenario so e ko inga pu ke pe pu le pu e ferro ma pu le pu e short e mola aka ko va e pa wal me mo ko kusai ele va pinga la ve ka ma ko lu e mo ia vo ile aka ko vai voi e ol ka ole au ile u ia mele ia mola o le si lunga e pa ula ia o pa ku ele va pia ku lu la wanga ku la lu ia ke lo wa fa faika e kulanga i meo ia o meo malanga e wa pia me e kilo po le a se mele le ala vi me le vai vole ile pu ele fa ia ele mo ku la no ka au ia ka au le la ku le ia
ia wa isi alfa ingo fai unga pe ka ke foi ni kulanga i mea wa o kama pae foi la kunga ngai fai mal fai ungo ngi mea a wa sa ia mo wa nga sa pe sa mo po se konga po le fai re pu e ngo fai e fer ia nga ia i mal fam kalanga nga wa masang ia i foi ni ka me ki wa me ka unga pola la e ke kolengi ma sui lo technique ke fuol kula fong why you have to just wala ke pu e fuol kula fong ma kulanga malisi la mea lenga vesi ai ang va piola e foi le pu e e kau yele remorseful le man kau fai kau va o scam ya va vole la fai ku yela o esa la oso ma ye o me ma foi la nga ka kau kilo il traditional mala ko ngi fai fa unga ele se nga ngo sala mole ngole nga pu le nga fa ke longa anga pu e se nga le langi kau fa finga wola ko nga e ko vai kai anga fa pa u ma ko nga pu e la ko vai kai mi ola se to nga ya ele ase simia olka ele ma ai pe va foi kulanga me lo ko vai le video me ele mai mola langi ole o a i mea e mawhainga whai ei ale whai mai ai ko kongu i ngei mea Tasi le vaenga le o fa mapu e mai swing o le ala tu le anga ia to the World Cup e li mai swing te tele le ata to Talanoa fa o tele le tato por kala me vai so fo ai swing na la o fa ilo mai e afia i matulanga i o le TMO le umio le taimi le lato influence tono le talonga e vaenga na o tau fa titia ia ai o le ata to fa lo tele ai li si vaenga ia o le tato o mai la ia ni so vaenga fai o le tato wa o le fai ungo le nei foi vai aso sa tau o lunga i tamu sanga onga ia tato noi fa na wa onga mai se foi Champagne Sacred Heart mo le taimi mo e tamu sanga foi le first 15 tamitia onga leo malo ia oi foi lingo le au ngo ke kaule Saint-Kings manu malo ai tolu se fulu malaiva ile lua se fulu malaiva e tato ole sila ta longa mana ia ole ta longa le first 15 le Botany ia le na ta alo ai foi le final ia manu malo ai foi ia Botany au foi sala to foi ia ta alo le fai ngonto ole ale fata au ke fa ko le level le ia ta longa fana wa o ngaso le ka ilo foi li ka alo mer super ka pi li le o tapiti ole development o development foi me ngai ole advances ke le nga le plex i ka kalmo ngi sila o kulanga la i ka longa ngi wa ka miki ngi le ka lo se 15 ona 20 ye malo ka alo no premier o malo nga ka alo no super rugby alo ko ai no ye wa ka alo ka miki ngi i lunga ya ke lo plex pes me lo fulu lo so kasi me va penga lo ia vale vave a pi o ka a vai vela i financing a fangi a ongangi ola so le pe o ka longa super rugby foi le flow le manga ia le manga o meu isel mai ka ve ku coaches mala ko mai ko kam ka alum ka involve mal me it's a whole package e o ko foi lunga level o ko lunga ala ma sangi mala ko nga ngai fa malo Aumua Ole tamisanga le first 15 nei New Zealand o se matua o se tamisanga fata o tele nei New Zealand me se lava tonu a ya o ta sata ye futa ite ia mo ta ki tiro foi ya e foi fa maro mo fa ftai fo i tele o foi a me se lava ila to ya e tu o man la to mafai ile developing o alo mo fa nau ta me se ta me ti tonu ni ia e o ai afi lava o lo no fa na fa ia o ngai fai kule ninga o fo taimi e taimi fai camp on if 15 e o fo lai taimi o afi e fa ta o tele o ila ne ma ne tele ia tamisanga nge f 15 ne ia o wa e o malo pikilo fo lai ia au reps i tono uni e la o kilani o mo fo lai ia pikile up le reps ole under 15 under 16 18 e o ai lunga le e fesi o tulanga lana e pe vole fa province fo le fa ingo tuno ia ma o fo la ile fa ia tamisanga fo ia wa le ala o champini ne ia Sacred Heart tu le mele ia le fo la fa ile national ia pingi mai au ngi e champini ia ko malongo lu ngi kilang o vola la pingi fo la ma au mani o le ma ia fa ingo le o le tuna mele ia o nga fo ia maka fo na titi vole ma
fili mai ia au fatu malo o Unititas ia male au o New Zealand e pe o le tulanga na e sele mata ina o taimi foi la nei I tono New Zealand e tele foi ia o fa foi scholarship I o Pacifica e mo lato au ne face 15 o tamaiti mo mia o le sfulu lima sfulu ono sufitu sul valu le matu a pe mana ia la vale sau taimi ne ala e sfulu lima sfulu ono sufitu e o ngai nei o wale o ka o me le pengo me kwa pe o le fucking me a ko New Zealand Rugby Union kai pe vela sa mo Rugby Union e field o lunga I e me a ko por kala me sa wa ka ulalo o avula me fe school boys mala ko ulalo e visile lunga la ufa por kala me o ma ko I o lunga lo plex o me vela ka ngoi ka ko sa mo Rugby Union o yengi o ka ko me e uma enga won man sa mo ole vala la nga mal kulanga ngal fale kongo me uma akai ese menga ke ko ese il faingo me ngi sila a wai pole ale me ole e mal ka me kiki le o lunga ole plex ia ka ko pila menga e ko kiki ale o mausali se fatura nga ele se me al me o manga ka kan fisiringi o ise ko au vivi ngi me fa le na tonu la e wai ko tato tournament la fa Samoa onga ipi nga ka ngal fa mo ele se fa mo nga e uma mai nga tournament e o aku desi le ma fa so ko ilu a uma ai ya so kala mo ya sola ele ve Aumua asola nga ile NPC ya ka ko ole ma nga ia o menga fa ya sola e uma kala po sa lu NPC sa wai lu sa e uma mai o mo tua mana ia le ma nga ia a uri se me ngi ke o le si vai nga tato e talo nga fa na wa nga wa o potni le sama rumah lo la talo nga mahawik pada tu foi le ranking foi le e ma pi le la u fa tu la nga mai le la me ilunga ia le la me ilunga ia potni mahawik wa le top 2 mai lalo ma le bottom 2 mai lunga le la drop mai lalo ia ma ka dia foi ka longa o ke le foi ko me ki o yengi ma ko me ilis ke me ki vai vai la o ala ka pi le la o yengi yo ia vai vai la poko a onga le wo yei pole al ka me ki al le ka pi mai kong kai pe foi la ma ko kai mia sola Aumua ke pe me se kuli le fit se a ngale fit so sangi fa fa vale ala nga e mana tu ele o le pengi umai ele o le pengi o yai e vai la utala wala nga ise o nephew le jali fo o so matu e Australia la ta alo le taimi nei le red le te lu le huka le Richie Asiata ia lilo I manga ko le a travel ta mai ila ka pi wa yai foi o fala wa aventu wa ya wa mango la kamale le wala ver ko nga va le ko se la wa fer kausa lo se nga ku pi ma pongi si lunga ma pongi si nga ia wa matua pay off le ma wa o la kiki le fa la utala o la kiki le nga le la fer wa I lunga I Brisbane wa amato wo nei ta longa fa ia o kausi e fe o o kilangi me ka alo ya ko ile tua kau sorry o si kai mo ke ka alo lunga I gains ia e wa so drive lunga I gains ile lango ino ta long so it's a lot of sacrifice fa ye e ma tua fo ia tu ola kala kwasi o mindset finga kong fe sa mo ka kala mo sa mo tonua e lo ka me ki me sa vai ma kwa ma fea e ma ai peng ma ko me folang ma ko ta ke ne mo wa a pelu la fonga me foi a pe foi ile ma ya va ta fu sale sa e ma stand ma pai e mo ke ko e vai ka maki e fa ma fa lai ka maki ia vai lai ka maki sole ia nga mo mai lo ko io mai mo ko ka manga voi e lo e mo le ava ngo e mo wai I na manu pe kon kala ke mai fafu le na tonu la le la foi le ala na malosi ma so longa le fa nga yo ingo ta longa le au lo peleki mutula ia me fa ta to foi mo samo e ma fa yana o yai fa foi la o le ia le waka pe nga mai si ta tu ta ma fa na o Pacific e ma fa yona fa to no ina ina tu wa ta lunga ka ko por kala e si vai nga ke o mi si e fia fa lo fo ia mi se fo talenta longo ni fa yes le na matua le fa maro foi matua wa ta tono to tele matua le sa fa pena fo yo na nga patia fo I mole morina me se fo ta po inga fo yo lo fa no maro le fa va
ia tatonu lava ia sa mau fo si tapu inga fifile mu mal manuia al talo lava au lava ni tula mai ni fa fitauri ia i tonu talo ngalo mo fa nau ia lava no sa ia lava foi awari io a esa Aumua awari io le pepe ma mate ne nai wala ngo au mala fa nau ia kamalo le pepe le na manuia tong fa ngala usuna tali I Sacred Heart wa sa no ni ana upe ela nga le leile ka alor ka makiki na foi langa ole tina ta makiki e tupunga mai la ia ngala kapi o la sera pele ki la nga ruti se wa le se ka le pepe ka fa tu sa vai la ma nai mate professional le au malo potni le la au dunga le vela no fet ia e so le lualo tina o se voia ya nai se va ia ngai asa vali merka nga ke ya walon fa pe boy kau ke kau mai sa step va pe vai fola o ka oi sai la ngula ngai ke nga e la veo mai fela la udia da pepe ma foi ma nai ka o le pepe sa le e so o ka me ki kilon kinga le pepe ile ai maska o ye ya ole maga fai wat por kalame silsila mai ile standing le Warriors e me se NRL man ia tele Golden Warriors polo solo ngale leile alwan le tanto New Zealand Warriors bole one Warriors il tembi de day ia mana ia foi tu langolo ile au le pen sole ko so ole langolo Bronco la wa ai pe wa li fala tapua ia nga ile pen for no telo tamo to Samoa ia ma se okay ia kwaiten le mai ma tu pito nu isa taua ma ia la vai le Sydney Roosters so o mai foi kama ngai lu ia ai tar se ia tong fai ngale ale Warriors ia olo ia fai ule ma to fa ma si au ma to fa shout out fa tai dero more fa na tu mai ka mo pe fai na me si ta to fa ma lo ma acknowledge mai a massive shout out in tama fa now a Samoa o fa tasi le to vanga ale la langi le World Athletics Championship le fai na Europa I Budapest I Hungary ia ave lo fa malo si o lo fo yo ave fu ale tanto po tunu utulanga o ta lo ngai lo ai lo tanto o tunu le lang ia ave uma ia ka ko kalmal ka poinga pi al ka ko por kalan po le al ka alonga e ka va ai ma ka sinyo ia lo fa ne Samoa ka ko uma le ia mo ngalo fa ka sielo al fa va alom fa ngau ia mi se fo yo ko e o ver ka ko au ka ko nga ia maungia ia ko fa mo lo kele fingau ma ia ka alo ku sai ku la fo malo Aumua so fa malo si ta to runga ya tim sa no usa no atu ia le yo nga to le fo ole ma to talo lava na ia mangia tele faiva ma le alo to I fa ngata ia le lo tele mane mangia le tu e fa mo mangia tele ia talo ngala sa unia tu ia Mano fa tau runga ma tau programe o le Blue TV Sports Talanoa le nei vanga fo io le fiafi ma tu mata mai ia fiafi o songa vote just ma le fionga ia Aumua to o Vaega ai mai se pristine o tama doi o le manu Samoa le fionga ia Toleafoa antele Aiolupo I lunga o le au nanga le TV le Blue TV me se fo tatu programe sama sanio le tau te ia le usuia ia songa vote just tele ni so to toka me se fo o le o la lata le vaiva e le ipo le langi e tapu ia fai vasio tato tunu kailo ia fu muso fu o ia le mo kala mai fu or ka vale ia tau pure le langa le lo fo le tua ia fa mo foi le to te leo no fa fa manga no se ma tu nganda wole to mani la fu nga va tele lo pa tele mo to ne fia so fu vai mo ia yes Samoa ia